Pozdravljam vas ovdje na izložbi Fulvija Juričića u galeriji Milotić i čestitam i zahvaljujem Liviju i Pepi na jednom prelijepom glazbenom uvodu koji izuzetno dobro ide uz Fulvijeve slike. Pozdravljam Štefu, odgovornog za catering, ne marketing, ali to doći na isto stvar. I naravno Mladena, kojim je ovo sada danas 11. izložba ove godine održana u ovoj galeriji, koja 2 godine djeluje u ovom prostoru i koja je do sada organizirala niz uspješnih izložbi i nadamo se da će to biti tako i dalje ako drastično rezanje budžeta i drastična ukidanja odbora za kulturu, prosvjetu, ne znam već šta niste ukinuli, ne dovedu do jedne opće recesije stanja stvari, kako financijski, koje onda naravno sobom povlači i mnoge druge kulturološke, a i šire pojmove. Dakle, da ne kukamo dalje, ovdje smo ipak zato da pozdravimo jednu izuzetnu izložbu, jedan izuzetan dvogodišnji opus Fulvija, koji ponovo dokazuje da je prije svega slikar od ono što se kaže od krvi i mesa i koji nije puno ustupio od svojih dosadašnjih slikarskih principa, koji nastavlja jedan kontinuitet izrazito slikarske umjetničke misli koji on već njeguje gotovo od svojih samih početaka, dakle kad je krenuo u slikarstvo. Što reći o ovim slikama, osim da naravno asociram na kolaže, ja ih i zovem kolaži, makar nisu aplicirani izvesti iz novina, iz papira i ostalih sredstava koji su inače svojstva kolaža, njihova definicija, nego Fulvio ovdje kolažira slikarstvom. Kolažira otiskom, otisnutom stvarnošću i koji su predstavlja svojim slikanim partijama, stvarajući jedinstvenu slikarsku površinu koja između ostalog budi neka, po meni, nostalgična sjećanja. Usporedio sam u predgovoru kolaže Antuna Motike sa ovim slikama Fulvija Juričića, premda naravno na prvu loptu nema ništa zajedničkog. Međutim, ako je taj kolač se javlja u vrijeme kubizma, koji su ga de facto izmislili, svoje kolaže počeo slikati u vrijeme Drugog svjetskog rata, a Fulvio u vrijeme ove zadnje opće moralne, prije svega moralne, onda naravno i ekonomske krize. Međutim, nije se dao maknut od svog puta koji je opet odan entornelu, onom jednom fašističkom izrazu koji je 60. godina prošlog stoljeća bio vrhunac slikarske pojavnosti u svijetu, koji je bio dovoljno radikalan i dovoljno avangardan da na neki način diktira umjetnost koja je slijedila niz godina i kojim je Fulvio zbog upravo svoje egzaktnosti i svoje promišljene gestualnosti i izračaja ostao vjeran, kažem, i na ovim zadnjim platnima. Naravno da je Enformel, ako je radikalan, ujedno jedna ekspredicionistička igra, da je on jedan stil koji odražava u prvom redu jedan egzistencialistički pristup životu, jednu egzistencialističku filozofiju, upravo ono što su autori i mi propovjedali 60. godina, koja je između ostalog dosta tjestovna, dosta mračnih perspektiva idejnih, ali koja je tu, koja je stvarna i koja nas okružuje. Međutim, naravno da nije to slikarstvo, iako od Fulvija se radi uglavnom o njansama crnih tonova, dakle neboja, crne i sive, nešto malo bijele, ono nije toliko pesimistično koliko nismo mogli iz ovog svega razumijeti, nego ono, po meni kažem još jedanput, nostalgično. Nostalgično jer govori ipak o vremenima, ta upotreba njegove tipografije, njegove novinske tipografije na ovim platnima, kaligrafije, dakle rukopisa, onih pločica koje mnogi od vas ne znaju, koje mi stariji znamo, onih tiskarskih pločica olovnih koji su utiskali bilo pripremani tekstovi. U stvari smatram da to slikarstvo govori o vremenima kada je riječ, značila riječ o vremenima koje su bila zaokružena i
negdje granicom povučena do kompjuterskog informatičkog doba i da je to ta nostalgija za onim vremenima kad je pisana riječ značila, kad se ona upijala i kad se prenosila jednim drugim putem nego što je danas. Sve skupa sagledavši, osim što se naravno moram ponovo reći radi o izuzetno zrelom slikarstvu, o slikarstvu kojem je Juričić potvrdio svoj duboki i upečatljiv slikarski govor, ipak se radi o jednoj drugoj stvari, te mi dozvolite da citiram Giancarlo Argana, jer mislim da je tu sukus Pulijevog slikarstva. Argan kaže, to je rad iz 60. godina. Dakle, Argan kaže, konstatirati stanje stvari, jer ono nije prijedlog integracije individua u društvo, nego očiglednost ocjene usamljenosti individua u društvu. Te Arganove riječi o individualizmu i odnosu društva i pojedinca, mislim da su i tema ovih slika, naravno ne na prvi pogled, nego s jednim iščitavanjem koje mislim da po meni točno, a vi prosudite sami, a Poljubić čestitao na izložbi i to je to. Hvala.